Sweswo mingtsiromukela lona FM makombandlela kwamukela ka nongonoko Afrika wa vulavula hi ta ka wena twi kusuka leno a studio 1 le masingito mo agyane ela hi nga kona mingsiri wa mina hi kutisela nongonoko Afrika wa vulavula ka mungana lona na FM makombandlela. Namuntlha ka Afrika wa vulavula timhaka ti tele tani sweswi hi nga vula tani sweswi hi vula ku masiku na minkarhi ku timhaka ti va ti tele swinene Bafana ai aret vatlangi ku ringana ai kha hi switwa hinkwerhu ai ntshama ku hi swi vone eka tindhawu to hambana kambe a hi vona xilo xin'we aswo se aret ta vona hi swona swa bafana hi switsikili ta vona hi swona loko ku ri na mintlhanu ku tetani ku na hoyi swinene leyi fambelanaka na timhaka ta ngoma kuna vanhu va vilerisiwaka hi timhaka ta leswaku ku na swivulavula ngopfu leswi swi fambelanaka na timhaka ta ngoma leswi swi endlaka leswaku swi va na ku chavisa ka ku loko ngoma yi ze yi va na swivulavula yi tala ku ka yi nga lumi kahle n'wina nga dya vuswa mi ta swi twisisa ku ni vula yini loko ngoma yi vulavuriwa yi va na swivulavula na leswi yi tala ka yi nga lumi kahle se a hi papalateni na timhaka ta ku vulavula ngopfu hi timhaka ta ngoma na hina tani rixaka a hi ti dyondziseni ku ngoma i ngoma ku ha tingoma na swi twa minkarhi ya ku tala twa vanhu va ka va ku tingoma ti biwile ti sweswo swa ku taniya se xama xa muxaka wolowo hi xo xi hetelela ku hi vuya ka xona ka ku loko laha hi nga kona sweswi mina na wena i ku a ku na tingoma ingoma yo luma ka tindhawu to hambana yi ta luma kwahala ka n'wina yi luma na le kwikwi yi luma na le kwikwi kambe a hi tingoma ingoma ma vo maka ko se i mhaka leyi nga ta va ka hi languta yona hi twa ku n'we mi angula mu ku yini va MKP va tivisile tolo swi ve mahungu swinene professor hi ta bula na vona hi twa ku va ri yini vona hi timhaka toleto ta matshalatshala lama nga le ku endliweni hi MKP ku ololoxa na ku lulamisa vandla ra vo kasi xa vumbirhi i timhaka leti ti humelelaka vanhu vo fana na va Lieutenant General Dumisani Khumalo kahle swi tikomba ngeti va vekiwa hansi ka ntshikelelo swinene Khumalo xivutiso ku ta va ku loko ve va vekiwa hansi ka ntshikelelo nandzu wa kona wu nga va wu ri wihi se i mhaka leyi kumbexana hi nga ta yi languta ku ya mahlweni mingisiro mehe hi nga ta tsakela na ku twa n'wangulo wa wehe ka 0860 002543 kandisa rito ka 0860 002543 u yi bela riqingho ka nomboro yaleyo kasi ku kandisa rito ka 065 744 3911 nina Mgwena la studio kambe ni nga se nghena ka Mgwena va la studio hi ku hi lava ku ta twa ku timhaka leti ta pfhumba leriya va nga tshama va vulavula hi rona kwala ra mabazi lawa ya khumbaka laha ka miganga leyi hi nga ka yona ka Greater Giyani ya fika kwihi va tikomba va ri na mahungu yo tsakisa ni va vona va n'wayitela la kambe ni nga se bula na vona a hi sungula ni teka vayingiseri vambirhi hi twa ku vona va ri yini ka 0860 002543 hi twa ku va angula va ku yini vona ni teri awara leyo sungula leyi a hi vulavuleni kambe ngopfungopfu ka timhaka leti ta ngoma leti hikokwalaho ka yini ku va na ku vilela van'wani va tlhela va vilela na ku yi boha kwihi sweswo swa ku taniya ku nga va ku ri ku susumetiwa ka yini mi ta tsundzuka tolo muyingiseri u nghenile a kombisa timhaka ta ku wa vilela hi leswi endlekaka ka Muswana un'wana a nghena ku wa hemba a nga ma swi vona se i xiyimo xo tika lexi hi nga langutana na xona tana hi xitichi na ku ha tiyisisa ku swi swa vuhosi hina la ka xitichi hi nge swi koti a hi tirhi swona kambe a hi amukeleni vayingiseri hi twa ku vo va la ku angula va ku yini wo sungula muyingiseri loyi Nhlekani khalanga minjhani i pfukile papa minjhani n'we i pfukile a khensa papa a ku khensa loko mi teke khole ya mina vito ra meme Victor Mabunda okay ni huma ka Dzumeri aka xitikwani xa hosi Dzumeri la ve ngele ka Mngongoma okay ni ngina ngopfu emakeni liya mi nga vula swona ku dyondza sweswi ku miri a hi tingoma ingoma ni dyondzike swinene a ni teka ku i tingoma loko yi ri leyi yimele se a ni ku si ti le ka vunyingi mara mi ngo ni kombisa tatani khalanga handle ka ku dya nkarhi yeah u
ni fona ni kha ni na tatisa xivilelo lexiwani xi serious ngopfu. Last time ni nghenile hi la ta twisisa ku kahle swi vula yini sweswi. Hi le ka Hosi Dzumeri, ematiko ya Hosi Dzumeri ku na ngoma leyi ku laviwa ku swi ala swi ya mahlweni ku yi ta yimisiwa yi ta ya luma hala ka Khashani. Ka Khashani ka ndhawu ya Hosi Dzumeri. Hi ku ya hi ndlela ya kona, loko munhu a ri applicant ya ku endla ngoma, structure lexa xa PICC a hi swi tivi ku xi tirhisa ndlela yini ya ku xa approve tingoma, and futhi va le ku tirhiseni ka signature ya premier. Naswo hi ta la swi basisiwa swinene ku masiku lama swi tiva ku technology nga henhla. Ti-signature hi tshama na tona ka tikhompyuta ta hina, munhu a ri joni a nga swi kota ku a ni sayinela swilo swa mehe or ni n'wi sayinela ni n'wi sendela back. Swi nga endleka ku premier va swi ndlisa sweswo, mara a ni tshembi ku leswi ni va tivisaka swona va nga va hlayini ti-application leti va ti twisisa kahle ku tivula swona. Va teka ku va guide lava va nga endla toho, va ti-process va landzelele swilo hinkwaswo. Number one, Khalanga, i mhaka ku before mi approve ngoma ku ya luma, mi fanekele mi va matiko lamaya or lava va langutela ku ndhawu yaleyo ya tiko leri mi lavaka ku endla ka yona, mi endlele swingo i public participation. Leswi mi lavaka ku ya mi ya kuma mpfumelelo kumbe ku ala aka community ku ya pfumela kumbe ya ala na. Mara lava va lava ku lumisa ngoma leyi aka Khashani a swi humelelanga sweswo, a va yi kumanga mpfumelelo wa ku hina hi ri vaakatiko ha swi pfumela. That is why sweswi ku ri n'wina sweswi loko mi sungula mi te mi huma xitikwanini xa ka Mungongoma, kambe mi swi tivisa ku yini leswi le ka Khashani? Xitikwani xa ka Mungongoma na Khashani swi hlayisiwa, swi languteriwa hi Hosi Dzumeri hinkwaswo ka swona. Se hi na vudyelwani hi munhu un'we. Loko munhu a tisa ngoma ta yi lumisa laha ku ya vana va hina va kusuka aka Mungongoma, Mageba, Dzumeri, Phagani, Zava, Khashani, Xitlakati, Mayiphu, Matsotsosela, Nzilela, K, Guwela, Mshiyani, switandi leswi hinkwaswo hi swo swi ku endleriwa ku swona ngoma leku swi ya yisa vana va swona ya. Se swi vula ku sweswiwani kumbexani ku ndlela ku swi nga leyi loko mi ku a va swi tivi Hosi Dzumeri veri a ne mi ri ndhawu leyi wela ka Hosi Dzumeri? Hosi Dzumeri a va consultiwanga, a va swi tivi, va tiva va nga ri na ngoma hi ku va tivise matiko ya vo hinkwawo ku hina lembe leri a hi nge apply ngoma. Un'wana na un'wana la taku a ku i la ta apply ngoma, a ni nge loko a fika a xitikwanini xa ka Mungongoma ku la ku endla ngoma, hina hi public participation ya hina hi ri a hi ha pfumela. Mara famba ya kuma permission mi ya byela hi ku va applyeriwa hi hosi, se ya byela hosi ku a va ku applyeli xitikwana xa ka Mungongoma xi pfumerini ku i ta lumisa ngoma haleyi. Se va kota ku processa ti-application. Yes. Se application liya ya PICC yi nga ya yi approve hi ku ya hi mehe, yi approve hi vukungundwani. Ni va hehla hi sweswo hi mhaka ku process yaleyo va yi jampini. A va fanekele loko va vone ku nga attachwangi mhaka ya ku endliwe leswi vo ngo i public participation for that ngoma, va fanele ku va yi rejectini. Mara swi tikomba kahle ku na ku nghenelela ko karhi, ku na voko ra mfeno kumbe isandla semfeno la ndzeni la ka ku heteleleni ta va a approviwa nuna luya aka ndhawu ya ka yi nga ri ya yona. Swi tisa hansa hi ku sweswi matiko ya ka Dzumeri ya twanana ku ngoma liya ya yi landza ene va ri ku ya yi boycott. Vana vavasati vavanuna hi hlangana ndhawu yin'we hi boycott ngoma leyi, mhaka a hi tivi hosi ya hina a yi tivi kwa tiko ra hi ku na ngoma. A hi ngoma yin'we na leyi yi nga vulavuriwa ku ri na MEC Bicycle Makamu kwala ka Munghana Lonene? Hi hlamala ngopfu i ngoma yin'we na yo a yi ri kona. Tatana Makambe MEC ni vona onge va faka blind eye loko va langutisa mhaka leyi, onge loko ku ri ku a va tshami kona
Giyani va yi tiva kahle ndhawu leyi hi vulavulaka hi yona and loko va nga yi tivi swi lava va yi landza va yi vona mara aka this situation ni twa nga ku MEC a va pfumeleli premier because premier hi mpfhuka va nghena a xitulwini ni gain confidence yikulu tatani Khalanga hi mhaka ku va fike va kota ku ahlula timhaka to fana na certificate lexiya xi nga long pending xa Hosi Dzumeri hi ndlela ya simple ngopfu leyi nga tsandza ti-premier ta vavanuna ti nga nghena ti tele nga ze mihleketa ku ingaku hi faneke hi rhangeriwa hi vavasati ntsena ndhawu leyi kambe hi ku hetisela a hi hetiseleni n'we a mi ta tsakela swi vula ku loko ta va ri mi twe kahle ku sukusela ku mi sungule ku vulavula i mhaka ya ku mi le ku vilerisiweni hi ku xiyenge lexa xa PICC xi tirhisa ku yini hi ku loko a xi tirha ku ya hi leswi n'we mi tivaka swoho ndhawu yi le ka Khashani a yi ta va yi nga vangi na ngoma ni lembe leri hi swo mi vulaka swoho exactly okay hi mhaka ku hambiloko ni twe MEC siku leri ya va ku swa ndeka un'wanyana a ri na title deed ya xipurasani kwalaho kumbe swi ku yini hambiloko a ri na title deed loko a ta yimisa ngoma yi lava consultation ya ku vanhu va swi amukela or a va swi amukeli mhaka ku ndhawu liya hi le ka Khashani hi le ka Dzumeri so leswi a va faneke va swi endlile ene tatani Khalanga swilo leswi swi hlohlotela madzolonga hi ku sweswi hi vulavula hi ku ya ku boycottiweni ene ku boycottiwa swi ya activate mhaka ya ku Brigadier Sirakwana va ta rhumela vatirhi va voku a va yi va khometela vanhu va va pfalela ku va le ku onheriweni loko va sivela ku va nga onheriwi va rhumeriwa maphorisa ya va khoma ene swilo sweswo hinkwaswo ku va swi siveriwa hi mhaka ya ku va revoka xilo lexiya xa permit ya yeluya xi tlhelela ndzhaku ku a xi landzelelangi tindlela loyi a nga xi approve yi ta vona ku va vulavurisa ku yini na vona ni mi twini muhumelerisi swi tikomba mhaka leyi ni mi twini mingiselo mina khensa swinene 24 tumene ya tintsene ku bile awara ya 12 mhaka leyi ya ala ku hela ya ngoma ngopfu kwala ka timhaka tetiwani xiyenge lexa PICC lexi fanele xi va koho i PICC kumbe PIC ya xi fanele xi va koho ku xi ta kota ku va xi angula Hosi Mdavula n'we mi nga kusuhi na Hosi Mdavula va byeleni ku hava lava la moyeni lowu hava lava la moyeni lowu ku hi ta kota ku twa ku kahle kahle xiphiqo xi le kwihi na ku loko swo famba kahle a hi fanele hi kuma Baloyi la Baloyi hi lava va xiyenge lexiya xin'wana na xona na vo va tikomba va kha va nga tsaki hi timhaka ta matshamele ya ngoma hi ndlela yele lembe leri la khumbaka tindhawu to hambanahambana ku ya amahlweni nomboro i 0860 002 543 a hi ku tumingiselo mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku ya amahlweni na un'wana la ni cendani munhu kumbe ni vheta ni vulavula na Mgwena lava ni nga na vona la mani hi twa a ku na munhu okay so leswi ni nga se va ku na munhu yimani ni amukela Mgwena la ni twa ku Mgwena vona leyi mhaka va vulavula ku yena Mgwena a yi fambelani ngopfu na leswi hi vulavulaka hi swona ko va xiviko va ngo xi tisa ivi xi hundza xa tibazi Mgwena ni hlekani mi amukerile laha le ka Munghana Lonene minjhani papa hi pfukile minjhani hi pfukile so loko va ku n'wina ma tirha swi vula ku na hina hi fanele hi vula ku na hina tanihi Munghana Lonene ha tirha ha swa i ntiyiso walowo loko hi kha hi vulavula hi sweswo Mgwena a hi sunguleni kwala ka mi tshame mi ta la malembe ndzhaku mi vulavula hi timhaka ta kumbe lembe leri nga hela loko ni nga hoxisi mi vulavula hi timhaka ta kambe khale mi kha mi sala na ndzhaku na timhaka ta tibazi hi nyikeni xifaniso ku kahle kahle xivilelo xikulu xa n'we lexi xi khumbaka tibazi xi sungule hi mhaka ya yini xi sungule loko tibazi ti karhalini hi 2016 leti hi nga tikuma hi 2006 ivi hi 2016 ti karhala hi sungula ku kombelana na vona ku tibazi ti karhele hi kombela tibazi tintshwa kamba hi kuma nhlamulo until hi ta heta kuma nhlamulo lembe leri hi nyikiwe 9 wa tibazi hi ti 11 ta n'hweti yaleyi leti hi nga ti receiver hi ti kumela la ka masipala la ti kha ti tisiwa hi va board of directors kusuka kwele Polokwane va hi tisela tona la Giyani ta ti receiver kume 9 wa tona ku ri hi ku lahawani a hi ri na 9 leti a ti ri ku tirheni ti ta vuhlaka ti ta vihlaka
loko mi ri na 9 mi kume 9 swi vula ku se mina 18 wa tibazi leti ti va ti kha ti ya kwihi ni nga swi veka hi ndlela leyi Mhashi ni ta vula laha ti nga ta sukela kona ti ta Giyani okay aka letintshwa bazi ro sungula ri ta sungula a Blankwater ri ta Giyani ra vumbirhi ri ta suka ka Miyeshe ri ta Giyani ra vunharhu Madzekudzeko ri ta Giyani ra vumune ri suka ka Tomu ri ta Giyani ra vuntlhanu ri suka Phalaubeni ri ta Giyani ra vusikisi ri ta suka a Vihehli ri ta a Giyani and then ra vunkombo ri ta suka ka Rivala ri ta Giyani ku sota timbirhi letimbirhi i Malamulele ri ta Giyani lerin'wana i Elim ri ta Giyani hi letintshwa teto okay letiya ta khale ti ta va ta ha famba kwala ti famba kwihi tona no ku na ku cincanyana katsongo lerin'wana ri ta sungula ka Muxiyani ri ta Giyani rin'wana ri suka ka Matsotsosela ri ku Giyani Xitlakati to Giyani Jimngalalume to Giyani Dakari to Giyani Miningini's Block 3 to Giyani and then Shimange to Giyani Dumela to Giyani ku xota rin'we la ni vona Hlomela ya a ni siye Hlomela hinkwato ka tona ti helelini ndlela yaleyo so i Hlomela Shimange Jim Dakari Miningini's Block 3 Matsotsosela Xitlakati Muxiyani na Dumela hi le ta khale tele kambe ti ta tshembisa ku vakhandziyi lava va nga ka ndhawu leyiwani va kota ku fika lava ya kona ya ka letintshwa va ta fika leti ta khohlola Mhashi ta khohlola vhiki na vhiki ti tshama ti ri ku khanikhiweni se khale a ni lava ku ta tindhawu khale ngopfu eMngwenya kambe khale a mi kuma ku kusuka tibazi timbirhi ka Hlomela se loko kusuka tibazi timbirhi ka Hlomela ivi rin'we rin'wana ri khohlola a swi olova hi ku a ku ta ku khohlola rin'we hi swi tiva ku lerin'wana ri koho se ti ta ri timbirhi se sweswiwani loko ku nga va yin'we loko to tlhe ti khohlola swi vula ku loko ro khohlola le ka Hlomela a va tiva ka Hlomela no swi pfa swi endleka sweswo ku tekiwa rin'wanyani ku robiwa rhuti yin'wanyani ku landziwa vanhu le hi ndlela nyana yaleyo mara lexi xi nga hi onhela ngopfu ku na van'wanyani va vuliwaka ku i CIRS va te va ta hunguta ti-shift ta hina hi nkarhi wa COVID va endla statistics COVID nkarhi lowu vanhu ku nga hava ivi se va hunguta ti-shift leti a hi ri na 40 shift va hunguta ti eka 21 leyi hi nga henhla ka yona loko hi heta ku receive leta ntlhanu na yin'we ti nga sala hi sungula liya ti-shift leti ti nga sala hi sungula na ka Malamulele hi kota ku vulavurisana ku loko mi ku ntlhanu na yin'we ti nga sala mbula yini a ni sweswi va hetisele 9 ya a ti fanele ku 18 va ta hetisela 6 ku 15 for before September oh okay ni va tweli tatana xitereke Matibe va ku vhiki rin'wana na rin'wana hi ta va ka hi yisa tibazi kumbe n'hweti yin'wana na yin'wana a swi twanga leti yini hi ndlela nyana yaleyo se leta tinharhu va nga ti hlayangiki letiya hi ta bula hi tona until hi za hi kuma nhlayo yo khomeka ti vuyela ka nhlayo ya 18 loko to va 18 ti hanye kahle swi ta antswa mi twile Mgwena mi hetisela Mkwini n'wina la ku ya ka tinhlokomhaka ta mahungu mi ri yini ka rixaka ka rixaka ni nge n'wina vaakatiko va muti wa Giyani tivani leswaku tibazi ti fikini ti la ku hlayisiwa ku na van'wanyani a va hlayisi tibazi se ha kombela leswaku mi hi hlayisela tona ti ta kota ku hi rhwala loko ku ri mapatu hi ta tshama hi burisana na vona va lava rimelaka wona leswaku hi ku famba mabazi lamakulu ma onhaka hi ku olova mapatu lama hi ta kombelana na vona va ma lunghisa se eka n'wina Botkhalanga hambi rhuma ka nkulukumba va xitichi kumbe vufambi bya xitichi mi ya hi khensela mi hi tirhise kahle ngopfu na sweswo ha kombela ku tirhisana na n'wina foramu yi nga vula sweswo ku ni fika ni masiya mahungu lama hayi hi xitichi xa vaaki ha khensa swinene papa inkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi ta vuya hi yisa mahlweni a hi tweni mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emisepeni ni hlwerile Cecilile ya Cecilile Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni Nhlekani
sweswo mingisero mungena lona FM nakona ku Africa wa vulavula a yini timhaka hi tete va ka yini lava hi vulavula hi mhaka leya ngoma leyi tlhe hi vulavula hi languta ka timhaka leti ti khumbaka leswiya swa va Lieutenant General Dumisani Khumalo na timhaka leti ta MKP leti ti na to ti khumbaka ku hlongoriwa ka vatirhi hi ndlela yoleyo kambe hi nga se endla sweswo hinkwaswo a hi sunguleni hi twa kahle ku siku rin'wana hi bule na nkulukumba Soli Baloyi va ku vo va suka ka association yin'wana ya traditional leaders loko hi bula na vona laha a va vulerisiwa hi yo ngoma leyi yin'wana ya to yi nga vulavuriwa namuntlha lava ku ta twa ku voho tanihi ATL va angula va ku yini xiyimo xi fika kwihi na ku kahle i ncini xi nga simekisa ATL leyiwani kumbe xa swi ta hi nyika xifaniso xa ku hikokwalaho ka yini ku ri na hoyi leyiwani khalanga nhlekani ahe muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene. Association of Traditional Leaders kahle siku leri loko ni mi vutisa miteri ni teka n'wina ni ku mi hosi va ku a ni hosi ni pfuneni Association of Traditional Leaders i yini na so association leyi yi simekiwe hi ku la ku ololoxa yini? Okay, inkomu muhaxi na vayingiseri. Association of Traditional Leaders i nhlangano wa tihosi. Nhlangano lowuwani wu kumeka wu ri kwala eGiyani head office ya wona kambe wona wu karhi wu tirha wu amukela tihosi tin'wana ni tin'wana leti lava ku joyina nhlangano lowu ku nga va ku ri Greater Giyani area, Mopani, Vhembe, Limpopo province na tindhawu hinkwato leti nga kona laha South Africa a wu siyanga nchumu. Se lexi nga kona xikongomelo xa ku va yi sunguriwile i ku va loko hi langutisile hi ri tihosi hi kuma ku ri ku na swirilo leswi hi rilaka hi swona leswi mfumo wa hina wu nga swi tekeleki enhlokweni. Swirilo swa kona swi nga swa ku va tihosi ti vuyiseriwa vuhosi bya tona tanihi leswi milawu yi vulaka swona. For an example ka nawu wa Repeal Act ya 2011 lowu repealaka nawu wa 1952 nawu wa 51 yes. So hi swona leswi leswaku loko hi aka mfumo a va hehlamuli loko hi fona tifoni va nga khomi hi se ku no mantswantswa hi etela goza rin'wana. That is why mi vone hi se hi macha minkarhi leyi nga lembe leri nga hundza hi tlhela na kambe hi macha mavhiki lama nga hundza hi mhaka ya swa tingoma. Se sweswiya swa ku va tihosi ti nga tekeriwi enhlokweni ku vuyiseriwa swilo swa tona hi swona leswi endlaku sweswi ku va na a huge impact ya tingoma. Swi vula ku lava baku tingoma hi lavaya va nga vekiwa a hosini hi minkarhi yaliya ya mfumo wa 1951 hi apartheid ya mabunu swi ta swi repealiwa hi 2010 hi act yin'wana ivi swi pfumelela liya 2011 ku ri vuhosi a byi vuyiseriwi ka vinyi va byona. So ka ha tirhisiwa milawu yaliya khale leyintshwa a yi tirhisiwi lowu hi vulavulaka hi wona sweswi wu na 15 years ku fika sweswi la Limpopo mara a va vuyiseriwi tihosi eswilo swa vona kumbe ku vekiwa aka swiyimo leswi va fanele ku va ka swona. For an example lo va ku loyi se traditional leader loyi wani i hosana loyi i yini a va endleriwi sweswo na ku nyikiwa timovha ta vona na yini na ku akeriwa tiofisi hi swona swi nga endla ku ri swi fika lana namuntlha hi va ku na problem ya tingoma. Kambe ni byeleni lava ku twisisa ku i tihosi tihi leti ti va ku ti kha ti nga kumi timfanelo ta xitoho hi ku mina ni tiva ku na yindlu ya vuhosi aka district ku na yindlu ya vuhosi ka timasipala ku na yindlu ya vuhosi eka province ku na yindlu ya vuhosi tiko hinkwaro. Se xivutiso i ku leti n'wi vulaka toho tihosi leti ti nga kumeki timfanelo ta xitoho hi tihi? Okay, hambiloko ni nga vulangi hi mavito ya ku i hosi Swimanimani na hosi Swimanimani i tihosi leti ya mi kumaka ku ri loko hi ku na vuhosi lebyi a byi ri mavokweni ya tihosi to karhi hi leti mi kumaka tihosi toleto a hi tona leti ti nga na vuhosi kumbe ku va ti ri na misava. Leti hi vulaka tona hi leti hi vulaka ku ri ti koxe swikoxo swa vuhosi laha ku nga rhumeriwa tikhomixini ti famba ti lavisisa ku ri misava leyi leswi n'wina mi nga hoxa swikoxo i ya n'wina na vuhosi i bya n'wina na. Ivi impela loko khomixini yaleyo yi thoriwile hi premier loyi a ri kona premier Mathabathe va fike va recommenda ku ri hina hi va commission like tolo commission leyi nga duma hi ku i khatla yi lavisisile eka swikoxo leyi ya kuma ku ri no mani vanhu lava loko hi cheka hi ya kuma ku hosi lebyi a hi bya vona lava va ri kona ka nkarhi lowuya i bya la
leswi hosi a hi bya vona lava ri kona nkarhi wa bya lava se ivi va recommenda aka premier a issuwa gazette hi 2019 ku ri impela hayi mina na approve ku ri vuhosi i bya vona lava a va ri kona ku sungula a hi bya vona se hi laha ti fikaka ti hlupha kona kwalaho ku ri ku fane ku huma lava va nga hoxiwa hi mfumo wa apartheid lava va nga nghena swi nga fanelangi ku ri swi vuyela aka lava ku nga vona swi nga fanela. That is why ku va na ti-division ta tihosi letiwani yi ri kona district ya tihosi na provincial ya tihosi traditional leaders a province na la mopani yi ri kona house mara a swi tekeriwi nhlokweni ku ala ku karhi ku fambiwa hi swa tihosi letiya ta khale ku nga ri leti ti nga the rightful ta sweswi. mi vulavule hi nchumu wun'wana wa nkoka ngopfu wa rixaka venge i government gazette. Government gazette i tsalwa ra mfumo swi fana na loko se va ku mfumo loko wu lava ku ta mi tivisa xilo ximfumo wu tirhisa tsalwa rero se mi vula ku yini sweswiwani n'wina mi vula ku ku na hosi leyi nga xaxametiwa ka tsalwa leriya yi nga ri na swona leswi swi a yi fanele ku va yi ri na swona tanihi hosi. Exactly hi swona ngopfu sweswo muhaxi gazette liya yi longoloxe kahle lava ku fanelaka ku va vona tihosi yi va longoloxa hi ku hambanahambana ka vona ku dodombisaniwa na loko va vekiwa van'wana a switulwini a ko fosteriwa va vekiwile van'wana va kume na timovha van'wana va se tikuma mara va vekiwile mara ka ha sale van'wana vo ka va nga si vekiwi aka yona gazette yaleyo hi swona leswi endla ku va na bubutsa rikulu se ku haha jazi la Limpopo. I fike njhani kwalano kumbexani ni pfuneni ku lava a va fanele va suka vo va ku tlhontlheni kumbe njhani ku a ni swi hleketi ku mfumo wu nga ku wu nle tsalwa ivi wu tlhe wu fika wu teka xiboho xa ku a hi vekeni loyi hi nga n'wi veki. Ya lexi xi endlaku ku ri hi fika kwalaho i ku ri kwalaya ka the provincial house of traditional leaders ku kumeka ku ri na the chairperson loyi a nga ku fambiseni kwalaya mi kuma ku yena u wela aka lavaya hi ku ya hi leswi hi swi kumisaka swona aka lavaya va mfumo wa khale ivi loko swi endla sweswo swi kuma ku loko a ri yena you see nghala mi yingerisi tihomu nghala loko mo nyika tihomu ku yisala yi hlayisa tona apurasini mi ta kuma ku ri hava nchumu so swi vula ku ri lahaya a ku fane ku va na goza rin'wana ri tekiwaka ku ri leswi n'wina mi kumekaka mi karhi mi khumbeka hi mhaka ya gazette leyi mi welaka ka lexiya xa proclamation ya gazette ya proclamation ya 1951 mi nga weli ka gazette leyi vuriwaka sweswi hi premier loyi a nga yi sayinela swi vula ku ri hi fane hi kuma munhu loyi a nga ta va neutral hi ku you cannot slaughter yourself a nge ti tsemi kambe ku nghenelela yindlu ku va n'wina mi ta vekiwa a ni n'wina mi hosi se ni ta tirhisa n'wina tanihi xikombiso ku va n'wina mi ta vekiwa tanihi hosi yindlu ya vuhosi ya xifundzankulu xa Limpopo xikombiso ya nghenelela kumbe i matimba lama ma nyikiwaka premier. Okay ku va hina hi ta vekiwa ku va tihosi mi ta tsundzuka ku ri the house yi laya ka Coxter ene loko yi ri laya ka Coxter as the MEC ari wa Coxter hi vona va kha va nghenelela xikan'we na premier ku va ku ta vekiwa hosi swi endliwa ku ri ndhawu yin'we lo swi kwala ka ti-departments to telete ti ri timbirhi so ku dodombisana loku ku sukela kwalaha ka ofisi ya ka Coxter laha ku nga na the house of traditional leaders laha swi tikombaka ingaku ri ku na nsusumeto wukulu wa matimba lowu endlaku ku nga vi na movement loko ko fanele ku ya kambe i mani loyi a ndzawulo ya Coxter i mani loyi a fanele a bumabumela ivi premier va veka i MEC a fanele a bumabumela is the house itself because a house hi ta tsundzuka ku ri i yindlu ya tihosi hi yona leyi fanele ku bumabumela swinene ivi lahaya ku va na MEC kwalaha na yena a swi bumabumela swi ya ka premier swi tshamiseka kahle ivi ku kota ku vekiwa manje a swi koteki swoswoleswo hikuva hi kona laha ku nga na nghozi yikulukumba kwalaha ka house. se ni byeleni a ni swi twisisi leswi ni nga swi twisiseki ku fika sweswi i ku ve na siku rin'wana van'wana va jikajika na switifiketi va kha va nghena muganga na muganga va ku xitifiketi lexi xa vuhosi kambe sweswiwani swi tikomba ongeti
vuhosi byebyo a va nga na xitifiketi xa byo a va se byi kuma se kasi ku vekiwa hosi i ku kuma xitifiketi kumbe i ku byeriwa ku endleka yini ya ku vekiwa ka hosi swi fambisana na xona xitifiketi xi nga kumeka hikuva loko xi huma xitifiketi va kombisa ku hayi vuhosi i bya wena hi byebyo ivi hosi yaleyo yi ku hi vekeni yona na ndyangu ivi impela ku rindzeriwa ku fanele ku vekiwa hosi ku fana na yin'wana ya kwahala ka hina a yi fanele yi vekiwile swi lo fika swi thunyiwa andleleni ivi swi nga ha vi kona swi herisa sweswo ku gina ku nga ha vekiwa xivangelo xo thunya ku ve yini xivangelo xo thunya ku ve mhaka ya ku ri loko hina hi fanele hi vekiwa ku fanele ku sungula preparatory meeting ya ku veka hosi hi foneriwile hina hi va ka Copsa va ku na COVID-19 haleni ka hina a tiofisini ene sweswi hi pfarile a ku le ku tirhiweni hikokwalaho hi nge heti hi ta veka hosi kwalaho se hi nge swo endleka swilo swa kona loko ku la ku vekiwa leya ka hina hosi na va ringete ku hi nyika example ya yin'wana hi ku a hi vulavuli hi hosi yin'wana hi vulavula hi leya ka hina va ku i ntiyiso ivi se hi kanetana kwalaya ku hi yeni ya vutisa ku gina ku tluriwela va nge hi yeni ivi hi tshika hi nga hi ya vutisa hi kombisa ku loko swi hela swileswi va ta ka a hi vulanga impela loko hela COVID va fika va ku hina hi tshama hi byela ku a ku veki hosi hi mhaka COVID zangi va na tixa COVID lawa ene by then a ku prepariwa yini ku ri hi interdictiwa se hi va hi interdictiwile kwalaha ka period yaliya ku ta fika na sweswi ivi ti ku tsiriri hi swo swi nga endla ku hosi yi nga ha vekiwi swi karhi swi huma kwalaha ka okay loko ku ve mi interdictiwile ku yiwe khoto yi fika se interdict yi humile ya loko swi interdictiwile hi ndlela yo fana na leyo ku yiwile a tikhoto swilo swa kona ni vula ku swona baloyi interdict yi humile hi nga lehisi na ta ku hi ta kota ku fika makumu la interdict yi humile a khoto okay interdict leyiwani a yi humangi kambe ku na appeal leyi suspendaka interdict ku yi nga ha tirhi ku na appeal sweswi lero interdict immediately ku appeal interdict liya yafa a ya ha tirhi ni vula ku hume se yi humile interdict hi marito man'wana yi humile interdict a ya ha ri ku tirheni sweswi hi ku hi appeal na mi yi kumile appeal n'we a ka ha tirhi interdictiwangi sweswi loko mi appealile okay loko mi appealile lava va nga interdicta vete yini loko hi aprile lava va nga interdicta va kumeke va karhi va rindzela ku ri ku ta yiwa a court na sweswi ha yimele ku ya kona a court ya kona sweswiwa se a mi voni ku swi nge koteki ku sweswiwani hi ta heta mi veka a hi nge ya ku veka hina hi ta heta mi veka ku ve ha swi vona ku ma ha ri ku kotlembetaneni tlhelo ra mi yisana hala na hala hi tikhoto a ku ngo to va ku wisa mali ku namuntlha hi ta heta mi veka mindzuku khoto yi vika ku kahle hi mpela lava mi fanele mi nga va vekanga ya yoleyo yi nga va yi ri yin'wani ku ri ku yona hi yoxe a hi fanele hi vekiwile hi lo riwa loko yi suspenda lahaya yi ku ri a ka ha ri na interdict yona yi tshamisekile because ti-documents hinkwato ta komba na le claims report ya komba ku ri lava wa ndzinyi va vuhosi na misava a ku zangi ku chipta nchumu a ka vona a ko va administration ntsena it's very clear ku na ti-documents leti komba ani ri hina mina ni nga laha ni nga ku haxeni baloyi ni nge teki swi ya ku it's very clear ni ta teka leswi swi nga ta va swi pase enawini se loko koze ku pase enawini swilo swi vula ku xiyimo xi tani se loko ku ve n'we mi interdictiwile ivi mi ya aphila hi ntumbuluko wa koho swi swa n'wana swi tshamiseka ha matlhelo ha mambirhi se loko mi ri swi swa n'we swi nga swi tshamiseka ha matlhelo ha mambirhi swi vula ku swi nge koteki ku n'wina mi vekiwa kumbe luya un'wana a teka swiboho hi n'wina swi swa n'wana swi basa un'wana wa ha ku hayi kahlekahle luya ni le ku tlhontlheni aphili liya luya wa ha ku hayi mina kahlekahle ni n'wi interdictini se swi vula ku ka ndhawu yeleyo hi vulavulaka yo sweswiwani a ku na loyi a nga yima kahle hi swo mi vulaka swona no actually loyi a nga yimangiki kahle hi ya luya un'wana na hina hi nga va hi nga yimangi kahle mara ha fana loko swi ya ka ti-cases to karhi
loko swi ya ka ti-services to karhi a hi fanele yima hinkwerhu Very true. hikuva hinkwerhu hina gazette lava va na xin'wana xa proclamation and I'm saying no gazette ya xin'wana xiphephana xin'wana so loko ku ri ti-service a hi fanele hi tikuma hinkwerhu hi ku ri appeal ya yi suspend interdict swi vula ku hinkwerhu we can move wa flexible hi leswi a swi fanele swi yimisa swona yin'we i ntiyiso se sweswiwani swi fevhera tlhelo rin'we hi mhaka yini hi ku vona ka n'wina swi fevhera tlhelo rin'we hi ku ri hina loko hi aplaya vuhosi kumbe ni ngo tlhe ni boxa ku ri hi vuriwa ka mani ne loko hambi va mi nga boxi sweswo hambi va mi nga boxi sweswo ya vuhosi hi aplaya ku ba tingoma a hi pfumeleriwi swa seyirisiwa ku pasa swa lavaya van'wanyana why swi nga yimi hinkwerhu hi ku ri hi le ka xikepe xin'we hi va bohiwa phela hi swiboxo ha ta ya a court ku nga fi ku huma un'wana a ya dya khisimusi ku sala lowun'wana a karhi a nga dyi khisimusi hi leswi swi hi va why ku treatiwa hi lava eka hina ku vava hi ndlela leyi lava van'wana va kha va dyela hi bohiwile hinkwerhu hi sport xana swiboxo swi nga xin'wana xi nga va ka platform ya xi nga va asset floor lexin'wana xi va ka ground floor na ivi swi hambana na ku ri ku i swiboxo hinkwaswo mativa sweswo mi swi vulaku loko mi landzelela timhaka ta tipolitiki swi humelerile ka vandla rin'wana a Eastern Cape va ku hi hangala hi ng'okisa komiti ya xifundza loko va ku hi ng'okisa komiti ya xifundza ivi loko va ku va veka komiti ya xinkarhani va tlhela va veka ya loyi a ri murhangeri wa komiti ya xifundza ku va mi tshama xitulu lava van'wana va 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 mbuyangwana ivi va ya khoto va fika ku hoyi swi nge lungi komiti leyi yi fanele yi ng'okisiwa hi mhaka ku hikokwalaho ka yini un'wana a vekiwa ka xitulu xa le henhla un'wana a vekiwa ka xitulu xa le hansi ku ve hinkwerhu le ka xiyimo lexi xi nga ka xo fana se hi leswi na n'wi mi vulaka swona mi nge na n'we loko mi nga pfumeleriwi ku bangoma hi ku timhaka ta n'wina ta gazeta ti se pasa swi vula ku na lava va tirhisa proclamation na wava nga fanelanga va pfumela va bangoma hi ku va tlhontlhiwile hi gazete hi swo hi hetisaka swona musikalanga ya hi leswi a swi fanele swi va xiswona kwalaho ku ri na vona va nga bi ngoma hikuva va tlhontlhiwile hi gazete leyi na vona va nga hava gazete vo ti bela njhe ene hina hi na gazete a hi bi se a hi fanele hi fana hina na vona kumbe hi pfumeleriwa hinkwerhu na lembe leri nga hela va pfumeleriwile ku ba swa hina swi feyirisiwa va bile ematikweni mambirhi va kuma mali swa hina swi feyirisiwa na sweswi swa haya amahlweni futhi ene problem ya vona a yi solviwi hi ri eka mfumo implementan lexiya xa Limpopo Province Black Authorities Act Repeal Act number 3 of 2011 lexi nga na 15 years a va pfumeli ku xi implementa hi ri swi tlanga kwihi ku xi implementa a ko voniwa ku ri loko hi xi implementa ku ta nghena lava va aleriwaka ku ba tingoma se va ta hamba va bana hi yo mhaka leyi endlaka ku ri ku tshikiwa lavaya va ba tingoma swa hina swi nga implement ani loko na wu ri kona munhu i fanele a wu implementa a wu endla ku wu tirha wu ya mahlweni loko a nga wu tirhi vakulukumba va yena va fanele va n'wi swa why i nga implementi nolawu lowu wa ku wu tirha na se loko a nga implementi swi vula ku yena munhu yaloye i teka sayiti u bayisi leswi swi nga lavekeki nawu wu kona mara a wu tirhisiwi ivi luya a fanele a huma a nga ha ri kinawini a va yena a dyelaka n'wini wa vuhosi na misava a dlaya hi ngaka a basuluka milomo a tlhela a ya kombela ka ya luya a nga ri ki yena ivi luya a khala na khano ni mitwi khetseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta okay inkomo I can't se a va ri tifon'weni hi sala timinete ta nkaye swilo swa swa olova leswi ni ta mi nyika xikombiso hi leswi mehe ni swi tivaka swa a ni mene mbuyangwana ni hosi phela mehe leswi ni nga ta mi nyika swona hi leswi ta mi nyika hi swa credit bureau loko u fika kuma ka credit bureau va ku tsalele xikweleti lexi nga xi tiveki se ku inge na xitlhontlha swi vhe xi khumba matshamelo ya swilo swa wena ka credit bureau swi vula ku wena ka credit bureau ve ri hayi loyi wana ha se n'wi tiva ku i le tlhelo rihi hi mhaka ya ku se i tlhontlhila se loko ku ve ku na tigazete ku na ti-proclamation swilo leswi swi fanele swi nga ri ku ndlekeni hi sweswi hi yo mhaka ni ku n'wina va PIC
tana tana mi ta byela ku criteria leyi mi nge le ku yi tirhiseni ya ku bangoma hi yihi ntsaka hikuva ni mina ni nga ta fonela hosi Mdavula i ncinda mi ta ndo tshama la ni karhi ku la hosi Mdavula a va ta hi byela loko ku ri ku va koti ku hi hlamusela swi vula ku loyi a kota ku hi hlamusela a ta hi byela ku va tirhisa yini ku bangoma mi nga ni foneli ka foni mina vakulukumba mina foni ya mina loko ni chayisa la ni chayisini a na handli ntirho wu ndliwa hi muhumelerisi ivi hi ya moyeni ku na lava vo loko sweswiwani loko hi mi nyika nkarhi ku nghena ni moyeni a mi ngheni mi lava ku yisa nongonoko mina loko ni chayisile loko ni chayisile na ha vulavula swa nongonoko se ni le ka swin'wana sa hi mi twenini 0860 002 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM sala timeli ta nkombo yi va awara ya n'we mahungu ya misava hi nomo Sesi Lilian Nhlabangwana endzhaku ka sweswo hi bula na Professor Ntsikelelo Breakfast hi langutanyana katsongo hi timhaka ta matirhele ya MKP mi ta tsundzuka ku MKP tolo yi tivisile ku haikho Duduzile Zuma Sambuli na Nhlamulo Ndlela va hlongoriwile tanihi swirho swa MKP ho mamisiwa ntiwu kumbe himpela vo lo hlongoriwa ke hi ta twa ku va ri yini prof loko hi ya amahlweni endzhaku ka mahungu ya misava kambe sweswi a hi twi wena ku committee timhaka hi loyi n'wana miyiseri enhlekani tatana Khalanga mi pfukile papa mina hi va lava hi ngo vona hi pfukile mi vulavula na Clement Malaji kusuka aka Mnghoghoma papa ni kombela ku vulavula nyana hiliya switsongonyana hiliya ya ngoma tatana Khalanga mani mhaka leyi ya ngoma yi tikomba ingaku yi le ku hi karhateni swinene loko hi ri vaakatiko so ku hi karhata ka yona mina a ni lava ku ta kombela ku ta vutisa n'wina nkarhi wun'wani ni nga va na nhlamulo nyana ni nga va na nhlamulo ya ku khomeka ku ri xana tatana Mabundza hosi Dzumeri vona mhaka leyi ku ri ku va yi tiva xana a swi koteki ku ri vona va nga yima ku fana na hina mi va vita amoyeni va ta basisa timhaka ta tiko ra vona xana ke ene xa vumbirhi i ku ni lava ku ta tiva ku ri tatana Mabundza hosi Dzumeri va na spokesperson na lexi sweswi hi twaku ku kombisiwa hoyi ya ku ta va na ku toyatoya xana ku toyatoya loku ku ya vana va mani lava nga ta toyatoya va toyatoyela swilo leswi tihosi a ti fane tona ti langutana na tiko ra tona xana a ni lava ku ta basisa kwalani tatana Khalanga leswi swo sungula swi nge koteki a nongonoko lowu a wu nge swi koti swa ku vitana hosi ku a hi tenini handle ka loko va ri ka xitulu xo karhi xa leswi swi lavaka ku hosi a yi huwi swa ku va ku he hosi hi byeli ku kambe lexi xi nga kona lexi xi nga kona i ku tanihi vaaki n'we miri yini hi leswi swi nge le ku humeleleni hi laha mi ta hi pfuna kona Malaji n'we leswi a mi ta hi pfuna swona hi sweswo mina sweswi sweswi tatana Khalanga hi leswi loko MEC na Premier loko ri hi ku mapatila lama vanhu lava va baku ngoma va swi kuma aka vona wa ku vilela loko hi nga na kona hi ri vaakatiko hi nga hi ya vilela kona kwale ya tlhontlha MEC na Premier ku tlula ku ri hi teka vana va vanhu hi ku hi va yisa a strike leswi swi nga ta tlhe swi vanga hansa ya ku khomiwa ka vana va vanhu kambe a ni ngo ku na leswiya swin'wani ku na maendlelo lama man'wani va nge mi ba yini kambe minkama yin'wani mi ba mbyana mi ta vona n'winyi wa yona yes ene sweswo na last of last week ni ringete ku swi kombisa ni ku swilo swa vuhosi sweswiya mi hambaka mi swi kombisa loko a hi swi tshikeleni va ndyangu va dila hi swona hi ku ni sade ni twana ku sweswi Premier va kote na ku endla certificate xa hosi swi ku yini swi nghena kwini na swa ngoma swilo sweswo no swi nghena la ka Malaji swi nghena la kumbexani mo ka mi nga swi twisisi n'we certificate laya kumbexani mi nga mi swi kumele xikarhi certificate ya timhaka ta vuhosi ti nghena la ka ku ngoma a yi biwi ku nga ri hava mpfumelelo wa hosi
Okay, se hi famba na n'wina. hi la swi nghenaka kona ku fana na xivulavuri lexi nga nghena laha xi famba xi kombisa sweswo swa ku loko xi ta kombisa timhaka ta certificate xi kombile ku loko ku ri ku na certificate lexi xi nga lunghisiwa xa hosi Dzumeri hi swi vulaka ku loko ku ve va na vun'winyi bya matiko ya lama ma va ku ma vekiwile then swi vula ku a va fanele va swi tiva mi right se a ni basisa yaleyo ya ku swa ku ano ringeta ku kombisa ku maphepho lava va lavaka ku baka ngoma ya ona swi nga tiveki ku ri va ya kume kwini kwala ka MEC na le ka Premier kumbe ka PICC se loko se swi pasa halaya mina ni ri mina muakatiko so le layini sweswi no mina ni ri muakatiko ku na kambirhi ni nga va muakatiko ni titano kuma ku a ni tivi nchumu ni nge vileli kambe ni nga va muakatiko mi kuma ku na tiva kumbexana na swi tiva ku ko fana na xikombiso xi hi vulavulaka xona na swi tiva ku hosi Dzumeri va swi tivi ni na vumbhoni bya sweswo se loko ni ri na vumbhoni bya sweswo swi vula ku ni ta vula ku hayi leswiwani a swi koteki ku hosi Dzumeri va swi tivi se lero munhu i to buba leswi a nga ta a na mi twangi ni yo twa ku buba la a ni ku swi vulaka sweswi loko hosi Dzumeri a tivi mhaka leyi mina ni to buba ni arrange vana va vanhu ni ku a hi fambeleni ku a ni tivi kwalano hi ku anakeni na valava nga ta ya swi vula ku na vo va ta va langute sweswi va nga ta va langute swona a ni tshembi ku vo to kokiwa kambe swi vula ku to va ku ri ku bubabuba ku loko mi vula ku koko ka ku buba hey rito rero hayi so right ba khalanga hayi nkesini ni vitwini va la chika mugongo va ri kesini swinene ay 15 timinete kahle 13 wa second yi nga se ba awara ya 10 hi yo mhaka na loko hi kha hi vulavula na muhumelerisi hi vuli ku timhaka ta ngoma ne hileswaku timhaka ta ngoma timhaka ta vuhosi timhaka ta vukhongeri swin'wana swa leswi loko hi kha hi vulavula hi swona hayi swi khumba timbilu ta vanhu hi ndlela yin'wana se swi lava ku vulavula hi swona hi ndlela ya vurhonwana na vukheta hi ndlela yaleyo laha ni nga kona Giyani i awara ya n'we henhla ka nhloko vanhu va timbalele swikipa va ya hala na hala a ku na jesi la kambe mahungu ya misava hi lawa ya landzela hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani ya sesi Lili a lomba mali just ku ri a ngomeni 2000 and something just ku ri n'wana a ngomeni ku sala ku nga ri na xiyebo la kaya a sala kolota machonisa tiholie mara la xibedhlele i mahala sweswi a hi ve na ku cinca sweswi swa khale a swi endliwa hikuva leswi a swin'wana swi nga ri kona swilo swi cincile inkomu ihlikani khalanga hi ku tiva ka mina timhaka ta ngoma hosi na hosi kumbe tiko na tiko va tirhisa malembe yo karhi ku fana na hala mina ni humaka kona va yimisa ngoma endzhaku ka malembe ya nkombo se loko ta ya munhu un'wanyana hi kona a taku hi kona ta yimisa ngoma ku nge se hela nkombo wa malembe swi ta vula ku swilo sweswo swi va swi nga ri swona va vuhosi va fanele va yima malembe ma nkombo va yimisa ngoma va yima malembe ya nkombo va yimisa ngoma ku tlula ku munhu a ta ku hele malembe manharhu a ta yimisa ngoma a tikweni ro ka ri nga ri ra yena inkomu sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ntiyiso mixero munghana lona FM hi teritolo hi vona vateki va mahungu va hlangane na vurhangeri bya MKP lava va kha va vulavula hi timhaka ta ku hlongoriwa ka swirho swimbirhi swa vandla hikokwalaho ka ku hehliwa leswaku a va fambisi kahle timhaka a va na matikhomelo ya kahle hi ndlela yoyoleyo se yo mhaka na sweswiwani hi lava ku va hi bula hi twa ku xana prof va ri yini loko xiyimo xi titaniwani swi nga va swi ri xikombiso xa ku va mavandla lama ma tiyimiserile ku lwisana na ku ka ku nga tshamisekangi hi ndlela yaleyo ke kambe hi nga se bula na vona prof a hi sunguleni hi languta leyi ya vugevenga leyi yi tikomba yi kha yi tika swinene Lieutenant General Dumisani Khumalo va vona ke va kha va kaya va ya a police station va ya tinyikela ku ve
a swi tiveki ku endleka yini kahle ku le ku endlekeni ka yini Professor Dumisani Mabunda Mr Quiet hi vulaka na vona eka nhlekani lowu kusuka ka college ya timhaka ta swa nawu a University ya Afrika-Dzonga. Prof nhlekani hi mamukeri ka munghana lonene. Nhlekani Khalanga hi xewetana vayingiseri. Akhensa swinene Prof ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina ni le ku languteni ntshamo wa namuntlha hayi kumbexana hi ta hi tsala hi wona kumbexana hi ta hi tsala hi wona mi nga si famba Prof lowu wu katsaka murhangeri wa xiyenge xa ti-Hawks a KZN kambe a hi sunguleni la ka timhaka ta murhangeri wa xiyenge xa Vanhlori loyi a tikombaka kaya va ri khomiwini a nga khomiwangi kahle ku endleka yini la Prof hi ku vona ka n'wina? Inkomu Khalanga masiku lama ku na switirhisiwa swa technology leswi swi fanekelaka swi xopaxopisiwa. Khalanga mi nga kuma riqingho leri humaka ka mina ri na voice ya mina kambe ku ya kumeka endzhaku leswaku a nga ri mina kambe hi matwile mahungu ya leswaku ri tolo General Mkhwanazi na General Dumisani Khumalo va kumeke va tiyise hi voxe a Brooklyn Police Station hikuva va kume tinqingho ta ku vula leswaku ri ku na ti-summons ta ku va nga khomiwa. Loko hi yingisela General Mkhwanazi va tele loko va ha yimile kwalani va kuma leswaku ri a Brooklyn a va tivi mahungu ya lama leswaku va fanele va tinyiketa emaphoriseni. And then General Mkhwanazi a hlamuselaka leswaku ri na yena riqingho leri nga rhumeriwa General Khumalo na yena hi ri kumile kambe a swi tive ku ri a va fanele va khomiwela yini. Leswi vulaka ku ri ku va swi nga tivekanga swi nga endleka leswaku ku ve na ku nghenelela either from the president kumbe aka acting minister ku ri mi nga yi mahlweni na kungu rero hikuva hi le ka xiyimo xo tika. Mi ta tsundzuka Khalanga ku ri ku na siku ra ti-30 leri nga vekiwa hi vanhu lava machaka va vulaka leswaku ri vaakatiko va matiko ya le handle va fanele va ya emakaya ya vona. Loko hi languta ntirho lowu tirhaka hi General Khumalo i wa ku prepare ku ri ku nga kumeki ku ri na madzolonga. Se swi nga endleka leswaku ku na vanhu lava hi va vitanaka ti-agent provocateurs lava va lavaka ku ri ku va na mpfilumpfilu leswaku loko o khomiwa general ya vanhu lava lava ku yisaka mpfilumpfilu emahlweni va kota ku humelela. Kambe hi twe na maveriveri ya leswaku ri yona IDAC leyiwani Independent Directorate for Against Corruption a yi twe maveriveri ya leswaku ri van'wani va vona va lava ku khomiwa. So i matirhisele ya matimba hi swiyenge swo hambanahambana swa criminal justice system leswi swi nga tshamisekangiki. Nga swi vula leswaku ri i nyimpi ya xin'wana manani laha agency yo karhi yi la ku kombaka leswaku yi na matimba ku tlula leyin'wanyana. So swi endla leswaku xiyimo xa vuhlayiseki etikweni xi va xi nga tshamisekangi hikuva swi nga endleka leswaku ku ri ntiyiso Khalanga ku ri mapapila ya ku va va khomiwa lavambirhi lava a ya humesiwile kambe president a nga va nghenelela ku mi nga swi endli hi nkarhi lowu mi ta swi endla endzhaku ka ti-30 loko se ku nga mpfilumpfilu lowu nga languteriwa wu ta va wu hundzile. So a swi tshamisekanga Khalanga xiyimo xa vuhlayiseki etikweni xi le ku threateniweni ngopfu hi mhaka ya ku va ku ri na ti-factions aka criminal justice system. Kuve loko ku na vanhu va nga le ku tivutiseni ku munhu loyi kumbexana a ku languteriwa ku kumbe loko ku ri ku ka khomiwa a fanele se a khomiwile hi loyi ku nga ri ku vulavuriweni hi yena la vo fana na va Lieutenant General Sibiya a ku le ku vulavuriweni hi vo helo a va le ku khumbekeni helo kambe sweswiwani vanhu lava va vonaka ku nge ti ve le ku hoxeni xandla ka ku lava ku ta tshamisekisa xiyenge lexiwani hi vo va vonaka ku va kha va kayakaya. Swi nga va swi kha swi vula yini ngopfungopfu ka ti-factions leti mi vulavulaka hi tona Prof ku nga va ku ri ku na leyi yi vonaka ku a yi pfumeli ku yi vonaka yi nga ri na matimba? I xivutiso xa kahle ngopfu Khalanga. Mi ta tsundzuka ku eka mavhiki lama nga hundza ku na ti-high ranking profile suspensions aka SAPS. So
a va lava ku humela rivaleni ku ri va le ku endleni ka leswi hi swi vitanaka i fight back kumbe push back. So va nga tirhisa swiyenge swo fana na va IDAC ku ri leswi lavan'wani va nga suspendiweki hina hi nga suspendiwa ndlalani xo ka mpilu leswaku ri na vona va kumeka va nga ha tshembiwi hi vaakatiko ku ri na vona ku na swo karhi leswi va swi endlaka. Se vanhu lava nga suspendiwa Khalanga i vanhu va swiyimo swa le henhla ngopfu ene a ku na munhu loyi a nga byeriwa ku tshama kaya nga ha holi muholo a tshama a nga lwi. Loko munhu a biwa hi mpama na yena wa vuyisela hi tindlela to hambanahambana. So swa endleka ku ri va tirhisa swiyenge swo fana na vo IDAC ku va endla mpilu ku ri they don't want to go down alone, they want to go with the others. So hi swona swi nga endlaka leswaku ri va tirhisa swiyenge swo fana na IDAC ku va swi endla mpilu leswi ku laveka political will ngopfungopfu munhu loyi a fane a yima a vulavula i Minister of Police kambe ha swi tiva leswaku hina yena hina acting Minister of Police, so na yena matimba yena ya limited. Lero swi nga endleka ku ri yena loyi a nga yimisa lava va khoma ti-general letimbirhi tolo ku ri mi nga swi endli, timing is not right, mi nga swi endla minkarhi leyi taka. Leswi hi nga langutela hina tanihi vahleri ku ri ku fanele either ku humelela president a vulavula ku ri yena nga yimisa ku ri a ku ri na summons kumbe acting minister leswaku ri hi nga tlheli hi vona ku ri loko ku hundze 30 va tlhe va ya mahlweni va ku hayi ti-summons letiya a hi lo ti-suspenda sweswi we carry them, so va va arresta ku va na more and more confusion in the country. So swa laveka ku ri na vanhu lava va hehliwaka ku ri vona va nga fonela ti-general letimbirhi tolo ku ri a ti ya Brooklyn na police station va humela rivaleni va kaneta kumbe va pfumela leswaku hi mpela hi vona kumbe a ku va AI leyi nga tirhisiwa ku va yi causa confusion. Tanihileswi nga vula ku sunguleni ku ri Khalanga ku na swilo leswi vitaniwaka extortion. Munhu a nga fona ku n'wana wa n'wina i khomiwile i vekiwe kun'wana tisani timiliyoni timbirhi tinharhu va tlhela va n'wi vulavurisa nyana mi twa voice yi fana na ya n'wana wa n'wina kambe loko mi heta ku hakela mali liya mi kuma ku ri hayi n'wana wa n'wina a nga swi tivi sweswi mi vulavulaka hi swona ku ri a khomiwile a ku ri na extortion. Miliyoni van'we ba va dza va dlaya loko ku ri nkhavi va nga bawuza wo helela a mina yona Khalanga kwala na peni. Prof, loko mi nga vulavula ni ta lava ku kumbexana hi tlhelelanyana kantsongo ka yo IDAC leyiwani ku hi kota ku twisisa ku IDAC loko yi tumbuluxiwa a yi tumbuluxeriwa yini nako murhangeri wa yona hi yena luya murhangeri wa Economic Freedom Fighters siku rin'wana a nga n'wi fananisa na Winnie Mandela. Khalanga ku tumbuluxa ka swiyenge swo talatala swi endla confusion, swi endla leswaku ri van'wani va nga koti ku twisisa leswaku matimba lama va nga na wona ya fikelela kwihi. Mi ta tsundzuka for example loko the suspended commissioner wa maphorisa Masimula a nga se suspendiwa a nyikiwe responsibility ku establish investigating team leyi na yona loko ya ha ku hela ku tumbuluxiwa yi lava ku komba ku ri yi na matimba yo tlula ti-investigating agencies letin'wanyana. So loko IDAC yi establishiwa a ku ri tin'wana ta tindlela ta ku ri hi lava ku ri ku va na ti-oversight bodies leti ti nga tshembeli ngopfu ka maphorisa lama ya ti-hawks kumbe a ka ha na ti-scorpion. So IDAC mitirho ya yona ti-functions ta yona ti yelana na leti a ti tirhisiwa hi ti-scorpions. So va titwa va ri na matimba ngopfu lero loko va lava ku komba ku ri hi na matimba va nga khoma un'wana na un'wanyana just to embarrass a person kumeka ku mundzuku va ku a ku na evidence va ku release mara already the damage has been done. So a ku fane ku limitiwa ku ri ti-agencies leti nga kona a to fane ti empoweriwa ntsena ku nga establishiwe new structures because swi ta causa more divisions, more factions. Loko mo languta ti-investigating officers leti nga koho kwale ka IDAC hi leti a ti ri na ti-vendetta kumbe a ti ri na swo karhi against other fellow officers, so ti move ti hala kun'wana se ti lava ku komba matimba ya tona ku ri leswi mi nga ni endla swo tolo mina ni nga endla swo tlula swona. So leswi swi endlaka ku ri the security situation ya criminal justice system yi va yi kuma yi karhi yi tsekatseka
kambe swi lava ku ri lava nga na ti-power minister acting minister a humela rivaleni a nga tshameli andzhaku tanihi leader i fanele a komba laha ku fanele ku tirhisiwa ka nkhavi a tirhisa nkhavi ku ri n'wina IDAC mi swi tiva ku ri ti-powers ta n'wina ti helela lani mi nga ngheneleli ka ti-powers ta ti-agencies letin'wanyana. kambe no vula ku yona leyi hi vulavulaka yona investigating directorate against corruption IDAC leyiwani loko hi yo yi rhangeriwaka hi mhani lava a va lava ku va murhangeri wa NPA. Exactly. Se va kwate ngopfu a leri a va yi kumanga position liya hikuva swi tumbulukile ku ri a va lave ku appointa murhandziwa wa vona hi minkarhi leyi nga hundza ene a swi nga humelanga rivaleni swi lo humelerisiwa loko se va ku sele katsongo ku va appointiwa so va ha kwatile so na loko ku ri ku va nga ri active hikuva va tsale papila rero vo rhumela va lava va tirha na vona ku ri fambani mi ya cause confusion hikuva na mina va ni tsone xinkwa lexi a ni hleketa ku ri xi koho kwala kaya. Kuve nkama n'wana a hi xinkwa ntsene nkama n'wana i ku lava ku munhu a kota ku va a ri na xitulu lexi xi nga ta pfuna ku sirhelela vanghana va yena. Swi tano Khalanga political interference leyi aka Madlanga ku vulavuriwaka hi yona swi vula sweswiwani ku ri ku na ku nghenisa tintiho aka swiyenge swin'wana laha a swi nga fanele leswaku ri ku nghenisiwa tintiho eka swona se swi khosa instability loko swo ka swi nga addressiwi Khalanga ha to ya mahlweni hi vona ku tsekatseka ka swiyenge leswi a swi fanele swi tisa ku tshemba ka vaakatiko leswaku vugevenga byi ku ta diriwa na byona kambe sweswi loko ka ha ri na ku lwisana ka ha ri na nyimpi ya xin'wana manani the-criminals or organized criminals or cartels ti le ku smiling because i nkarhi wa tona wa ku va ti dya loko ka ha ri ku lwisiwaneni aka vamakwavo within the criminal justice system. Se leswi mi hetiselaku hi swo sweswi prof hi swona swi endlaku ku mi ku leswi IDAC yi nga humesa xitatimende xo hina hi tivi nchumu hi sweswo swi nga heleli kwalano. Swi nga heleli kwalano a ku ve na investigation ngopfungopfu mina ni nga ku pointa rintiho ka acting minister of police i fana humela rivaleni a ku swi kumekile ku ri i va mani swa endleka ku ri na luya ndzi pfumela leswaku a nga niki luya a khomiwile a suka le Cape Town a yisiwa KwaZulu Natal va mutsundzuki i kwate ngopfu vanhu lava vambirhi lava ti-general lava a nga lava ku twa na hambiloko va nga khumbeki hele i lava ku tirhisa mavito ya vona so na yena swi nga endleka loko swo landzelerisiwa kuma ku wa khumbeka kambe a nge humeleli rivaleni hi ku u humesiwe hi bail na ti-conditions ku a nga ngheneleli ka ti-investigation so loko a nga koti ku nghenelela humela rivaleni loko a nga na ti-bail conditions Khalanga na pfumela leswaku a fanele endle comment ka one of the media houses yesterday loko a twe ku kuna nkitikiti ku la ku khomiwa ti-general letimbirhi Mkhwanazi na Khumalo ya xiyimo xo tika a hi tseleni prof mi le ku voneni ka yini a ni tivi ku mi kumini nkarhi wa ku va mi kha mi vona leswi nga le ku endlekeni ka Madlanga hi ku swi tikomba ongeti swi le ku tikeni ku va vumbhoni byi khuluka kusuka ka murhangeri wa xiyenge xa ti-Hawks a KZN eka General Sinona loko ku langutiwa timhaka leti ti nge le ku vulavuriweni na vumbhoni va pfa va ku va lava vumbhoni lebyi byi nga ta nyikiwa hi swimanimani na va nikiwa sweswo swa ku taniya ku vulavula ntiyiso Khalanga hi xilungu leswi swi vitanaka ku to clutch on straws muyimeri i opportunity ya yena ya ku a ti endlela mali kambe i delayise ku sungula ka commission namuntlha hikuva a vulavula swilo leswi swi nga hlangani wa swi vona ku ri a ka ha ri na nkele lowu a nga ta nghena ka wona so hi swona leswi swi nga endla leswaku ri a tirhisa his last cent loko a ha ri na yona mali ku suspendiwile na yena ku va a kuma loyara yo fana na
advocate Mpofu kambe ha swi tiva leswaku ri reputation ya advocate Mpofu loko a ku ri un'wanyana a to pfa yimela tlhelanyana ku wa ringeta hi matimba ku yimela vanhu kambe ti-case leta ti luzaka ti tele ku tlula leta ti winaka so that's why va overrulile va ku hayi ta mahlweni loko ku ri na nkarhi i nga tshama kwala ka commission loko ku ri ku na swin'wana la ku comment ta comment kambe a hi teki leswi nga swi vulavula hi ku a swi hlangani swilo swa kona hayi katika hambiswiritano prof akhensa swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu wa Xikwembu ku hela ka vhiki loko a ku ve kahle ka n'wina na va ndyangu ku ya mahlweni cancel prof na n'wina a swi vitani kha va nga na vayingiseri inkomu enkomo sweswo mingisero munghana lona FM lava hi bula na vona Professor Dumisani Mabunda va kha va hi nyika xifaniso xa hi leswi nge hoyi leyi nge le ku endlekeni hi ndlela yaleyo ni ta tsundzuka loko murhangeri loyi wa IDAC a ya yimela kumbe a ya ringeta ku lata endla xikombelo xa ku lava ku va mutshamaxitulu wa xiyenge xa vuchuchisi xa Afrika-Dzonga a suka kwala ka ntirho walowu a nga ka woho sweswiwani loko a ri le ka huvo yo endla milawu ku kha ku nyikiwa vumbhoni hi ku na hi va n'wi vitanini loko a nga nyika vumbhoni laya murhangeri wa Economic Freedom Fighters i hetelele a ku ya no ina xivindi ina swihlawulekisi swa mama Winnie Mandela manla ai ya leswaku tiko leri ayikho se hi lava ku ta twa n'weku n'we mi ri yini hi le ka 0860002543 i mhaka leyi lavaka ku va hi twa n'weku mi angula mi ku yini ma tsundzuka advocate Andrea Johnson hi vo murhangeri wa IDAC hi ndlela yaleyo hi leswi swi nge le ku endle mahlweni loko kha ku langutiwa ka timhaka ta matshamelo ya swilo se ti le ku copacopaneni ni tshemba ku na n'we mi ta ta na tlhelo rin'wana sweswi ni lava ku ya ka Professor Ntsikelelo breakfast hi bulanyana katsongo hi timhaka ta ndyangu wa le ka MKP vengeri hina hi le ku voneni ka timhaka ta ku tshamiseka ka vandla leswi n'we mi nge vandla a ri nge tshamiseki loko hi kha hi cincacinca hi swi tivi kumbe swi kuma kwihi hina hi le ku lunghiseni na ku vona ku tiko ra hina vandla ra hina ri hetelela ri yisa ku yini emahlweni se hi ta va kha hi bula na vona ka mhaka yaleyo hi twa ku va ri yini loko hi kha hi languteka timhaka toleto hi ndlela yaleyo nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntirhiko wa xela wona thi kusuka Amasingita Mall hi le Giyani eka nhlekani lowu ku ya amahlweni sa hi kuti ku ri yini ka timhaka toleto loko hi ta va hi hete ku bula na vona kambe sweswi ni pfumeleleni hi sungula hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya yimise ku yini kusuka kwalano hi koho hi nga ta kota ku va hi twa ku prof va ri yini ivi hi ta twa ku na wena u angula u ku yini hi ndlela yoyoleyo nhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi twenini ku prof va ri yini loko kha hi vulavula na vona eka nhlekani lo Professor Ntsikelelo breakfast kusuka Nelson Mandela Bay University. Prof, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Thank you very much for having me. Maybe let's start by getting your reaction after you shall have learned of the expulsion of the two prominent members, the daughter and the spokesperson, the former spokesperson of the MKP. What is your reaction after you shall have heard about that? So I'm not taken aback by the turn of events. I think the writing was on the wall because these two members were at loggerheads with their political organization, especially Duduzile Zuma. I mean, she's been accused of all sorts of things. There were people that she was accused she had sent overseas to go and participate in a war without the knowledge of their family members. But I think the straw that broke the camel's back was the recent occurrence of the bad blood between the former spokesperson and the party, and herself posting in support of the guy. So it stood to reason that the party was going to put them out. But I think the worst part of it is the fact that who made these decisions to suspend this person and that person? Where does the person get the mandate from? So that is a major concern for me, because that speaks to lack of the application of democracy within the party. That seems to be the problem in my view. But discipline
I support it, but it needs to be done by, I would say, legitimate people, you know. Mm-hmm. But I understand. I was reading a certain article from IOL this morning, wherein you are quoted as having said that it's a formidable party, but a highly unstable a political force dominated by the personality of Jacob Zuma. When they were expelling them, they were quoting clauses. Is it that you don't believe on those clauses, or it's because the origin thereof? But those clauses, they accord power to JZ. Are those clauses a byproduct of an organic process of engagement of the party? Mm. So what kind of impact does a lack of elected leadership have on this very political party, which is formidable? It begs the question about the legitimacy of these decisions, which is the acceptability. And yeah, I mean, I think it's a bad thing, you know, it's a bad thing because the party needs to tap itself on the back for a good job. Well, the party did very well. I'm sure you would agree with me in terms of garnering votes. But if it wants to be on an upward electoral trajectory, it needs to arrange for what is the issue? What is this thing now of trying to avoid a conference? I don't understand, seriously. You know, so but is that not the reason that was given by its leader maybe a year or so ago, when he said when you go to conferences, people bring people who will infiltrate the organization, thereby destabilizing it and making sure that it loses its traction and direction? Meaning that there must be no conference. It must be one main show. So when you look at the decision that has been taken to fire Duduzile, is it genuine, do you think? Well, it's one of those things, you know, that I think the party had to do because I think she did not want to be subjected to the political culture of the party. But I think it could have been better if the people who were making these decisions were also an organic structure. Now, Prof, I understand you hold very strong feeling with regards to the organic structure of the organization in terms of them going to conferences, being elected, having the mandate, and so on and so forth. But now that they're doing it this way, do you think it won't work for them as an organization? Looking at the perception that was existing to say, no, this is a family affair. Now one member of the family has since been removed. You see, the problem is that every now and then the party is letting go of this person, and that doesn't paint a good picture about the direction that the party is taking. And these elections are crucial to the party because it will be gauged by these electoral outcomes, whether it is on an upward electoral trajectory or it is on a downward electoral trajectory. But for it to be on an upward electoral trajectory, it needs to avoid being in the public space for all sorts of wrong reasons. I mean, almost every 2 weeks, let's be honest, we hear a story that is broken about the party. It's either someone has extorted money from these members or someone was found to be wanting. It's not good. It doesn't do any good to the party. But the former police minister, Mr. Nhleko, was saying in that very press conference that the fact that they are changing or firing people here and there does not make the party to be unstable, but it makes it stronger because they are uprooting and removing people who are not bringing good things for the party. No, I mean, that is just denialism. That is denialism. That is kicking the can down the road. It doesn't address the perception that all is not well within the party. That is just being a denialist. There's nothing of the sort. Let's be honest. I mean, if you listen to debates on social media, and you know you can say whatever you want to say, but those spaces also can be
a microcosm of a society. They do reflect a broader picture, that is painted by doing something that is out of line. Now there are also there is also a report that says they are likely to have their conference. When is that? 3rd to the 5th of July. It is only then that you will take them serious with regard to their decisions, because maybe they will come up with something from there. Yes, I would, but I cannot, because I can bet my bottom dollar that day will never see the light of the day. It won't happen. I don't think that, based on what I heard yesterday when those clauses were invoked, that gives President Zuma powers to take unilateral decisions, I don't think that there is any plan to arrange for an upcoming conference. But is it peculiar to MKP though? Because some would say even those that goes to conference, they go with predetermined results by virtue of the kind of control their leaders have. Look, there is always this strong nexus between capital and political processes, unfortunately, because capital wants to influence, political outcomes, because people who are going to be in charge of the party maybe are going to advocate for certain policies. So that I understand. But those are some of the contradictions that you have to manage as a leader or as leaders. But you can't say that because of that, which is a permanent feature in any political party, you don't want to arrange for a conference. Because by so doing, then it means that you don't believe in democracy, but you do want to participate in a democratic process of elections. Look at this contradiction. Is it not contradictory to institute a legal action and question the electoral outcomes and argue that those outcomes don't reflect majoritarianism? On the other hand, you don't practice democracy in your own political party. So to me, you can't have it both ways. And talking about it can't having it both ways, it reminds me of one discussion we once had with you, Prof, wherein you were talking about the issue of ideological confusion. But is it this confusion manifesting itself by virtue of the fact that everything revolves around one person? Yes, I think you brought to bear a very important matter. That's another thing. Yes, because there is also political confusion in the party in terms of what the party... You see, these issues of what the party stands for, it's like, and I'm not trying to be everywhere, going to a conference of the left and say you don't like the usage of the word socialism. What were you doing there? It means that the party lacks political identity. But those issues of ideological clarity are things that are addressed at the conference. Those things are addressed at the conference. Before you go to a conference, there must be documents which must be circulated, which will shape the political trajectory and the political culture of the party. You cannot avoid that. But also that brings legitimacy, which is acceptability. When you are a leader, when the leadership makes decisions, those decisions must be accepted as legally binding. Why? Because those people have been democratically elected. But how do you accept that the positions taken by the party are legally binding when they revolve around the personality of one person? Now let's conclude this conversation, Prof, by looking at the issue of ego, because that also might be a factor here. Because I yesterday, when speaker after speaker, they will be thinking President Zuma in absentia, thinking President Zuma in absentia, and I was like, hey, yeah, no. Do you think the ego of leaders might have an effect on the structural stability of the organization? And we are going for the election in 4 months' time. Yes, I think, look, there's nothing wrong in being appreciative or in being grateful to the contribution made by one. But the party needs to outlive a leader. At the moment, I think the personality of Jacob Zuma is overbearing.
on the party. I mean, what would happen if something bad happens to him? Does that mean that the party will cease to exist? So you have to think strategically. What is the future of the party? You know, but at the moment, I don't think the party is being made to be entrenched throughout the length and the breadth of the country without being attached to a particular personality. So why are they not learning from, because they are new, why are they not learning from what happened to the parties like IFP, for example, who are finding it very difficult to detach the late Prince from the party? They still use him in their logos and to war votes. Yeah, I think maybe those who dare to break ranks are shown the door. You know, I think it might be that anything that pertains to democracy is being shut down. Yet they are a democratic party that participates in democratic processes. Exactly, that's the contradiction. That is, and also criticize the other party that they broke away from for not applying a democracy by opening up a space for people to speak their minds. Yet they are suppressing also democratic culture within their own ranks. Hey, it's tough. It looks like it's still going to be tough for a very long time. Yeah, Otherwise, Prof, thank you very much for yeah. Finish your thoughts, Prof. Separate ways that go separate ways. We say that it makes a mockery about the party. You know, it makes a mockery, seriously. It makes the party look like a joke. I think that's the worst part of it. Ay, tough. Prof, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thanks, man. Income. All right, thanks. So something from Ghana on FM, but I believe Professor Ntsikelelo breakfast. La baba kababu la baba inika shifaniso. Sha mati twele abona na share bzabo lokusuka shitaka kuba ku hlongoro swiro swimbirhi kusuka ka MKP va kombisa ku swikuna swo tala leswi swi nga fambeki kahle kambe loko yi ka hi vulavula na vona va tikomba va kha va tshikelela ngopfu mhaka ya ku a ku na leswi swi tiyisaka ku swiboho leswi swi tekiwa hi vamani ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku vandla ra MKP a ri se ya ka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri a ri se ya ka nhlengeletano ya ku languta ku mafambiselo ya vona yi ta va milawu ya mafambiselo ya vona hi tanihi vandla va lava yini sweswo swa ku taniya kambe ke va nge maendlelo ya muxaka lowo hi wo hetela ku endla leswaku va na ntshikelelo swinene loko swi ta ka timhaka ta hi laha swilo a swi fanele swi tekiwa xiboha koho va ku timhaka ta matikhomele loko ku ve munhu a nga landzeleli swilo i va n'wi hlongolo swi vula ku impela ve le ku tirheni hi matimba ku vona leswaku ku va na ntshamiseko ku va na nxiximo lowu languteriweke kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini ku vonaka ku ri na va kha va ku va lwela xidemokirasi ku ve hi vona vinyi laha va nga koho a va tikombi va ri ku tirhiseni xidemokirasi ke swin'wana swa swivutiso leswi a va vulavula hi swona va ku sweswo swi hetelela swi endla leswaku va hundzuka xihlekisi tanihi vandla ni tshemba ku n'wina tanihi swirho swa vandla ra MKP mi ta va mi ri na miehleketo na matitwelo lama mi nga lavaka ku hundzisa kumbe ku ta hawo loko mi kha mi languta n'wangulo lowu wa Professor Ntsikelelo breakfast va nge ri ni nge ku ta va na nhlengeletano leyi ku na maveriveri ya ku ta va na nhlengeletano leyi nga kunguhatiwa ala masunguleni ya n'hweti leyi taka va nge loko yo humelela hi ta swi khensisa swoswoleswo hi ku a ni tshembi ku swi nga endleka swoswoleswo hi ndlela yeleyo hi ku mi ta tsundzuka ku khale ka president kumbe president wa vandla hi voxe va tshama va vulava ku leswo vitana tinhlengeletano ta muxaka lowu ta ku hlawula vurhangeri minkarhi yin'wana ku va na swiphiqo swa ku loko mi ti vitanile ku hetelela ku nghena swindodzi loko swi fikile laha swi nghena tanihi ku lava ku va swirho swa vandla kasi se vota ku onheni n'wemeriye 0860002543 ni sala leti minete ta 13 leti nga hi fambisaka ku hi twa ku loko mo swi hava mi ku ge hi nga vulavula na vayingiseri vo fika 6 kumbe 7 ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo a hi amukeleni muyingiseri wo sungula hi twa ku yena angula kwini nhlekani
akusiva na mingiseri loko nga siva na mingiseri ni pfumelelini sungula ni hundza hi le vhengeleni hi ta vuya hi teka mingiseri wolowo ka 0860002543 endzhaku ka leswi sweswo mingiseri munghana lonene fm makombandlela nongona ku ya afrika wa vulavula eka munghana lonene fm makombandlela ku ya emahlweni hi ndlela leyo ku na un'wana nga ni rhumela hungu la aku ku na a ni tivi ku hosi Makuleke hosi Makuleke hi swona leswi va vulaka swona veri va nyike thavheni yin'wana ya laya ka Makuleke ku fika ra vumune wa vhiki leri taka ku va va suka lahaya ka xitandi lexiya veri thavheni yi ta susiwa hi tiko loko ku fika ra vumune ya ha ri kona eka ndhawu liya leyi yo va ndzeni ka switandi hi vanhu a hi amukeleni mingiseri lowu nhlekani Aya buta. papa mina minjhani Hi pfukile man. a khensa buti Era ntlhanu mi ya kwini n'wina? a ni le ka xiyimo a le ka xiyimo xa kahle xo vulavula hi swona Ai fikeni hayi no yo bula. Swa tikanyana swa party ya Mkhalaza. Ende ka ha to tika ene ku tika eku sunguleni ku tika loko ri le xikarhi ko to tika hi lexi xi ku tikisaka i ku a swi kombi swa ku yiwa kwini ende lomu karhi mi vulavula na professor yi hlamuserile ku lava va nga laha phatini nkarhi wun'wana kwa swa ku lava va nga koho va nga surrounda nkulukumba just vo lava ku vo vinyi va ri safe va ri karhi kumbe ni ngo va n'wi fida hi mahungu ya ka ma nga ri na ntiyiso loko a za hlongola n'wana wa yena ku humelele yini lero nkarhi wun'wanyana a hi swi teka so loko hambi loko nkarhi wun'wana wun'wana wa mina a va a nga ri kahle ni swi nga endleka ni nga vulavula na yena ka vanhu ni karhi mi lwa na yena mara ni teka ni n'wi kombisa kahle ku mara n'wana nga this is not right na sure swa okay fine ku sukisela ku hala ndzhaku hala va nga va ta swin'we loko ho langutisa ku na swo tala ngopfu leswi Mkhalabye loko hi va hi swi langutisa hi ri le kule ingaku a nga endlela n'wana wa ye kahle ne n'wana a ri karhi a sapota na tata no enda karhi a ya ti-court mara mpelampela just in the last minute n'wana wa yena a nga va nga ha ri munhu lonene ka yena se loko ku ve a hi sweswo ku nga va kha ku endleka yini hi leswi swi kanakanisaka hi nga swi tivi kumbe hina hi yo mamisiwa tintiwe as hi ri vanhu lava hi nga ta vona sweswiya ku na swin'wana mi nga swi mbala kumbe nkarhi wun'wanyana kuma ku okay vanhu just ku va mi hi vona nga ku hayi a ka ha ri family a ka ha ri phati ya family se i ya n'wana wun'wanyana ma swi vona ku hambi hi n'wana wa mina laniwani i hlongoriwile mara loko ku ri ku a hi sweswo leswi kumbe a hi swona a hi swi teka swa ku sweswi i ntiyiso i hlongoriwile na van'wana lava a va nga hlongoriwa va nga vhela siku na siku ku na leswi swi humelelaka swo ka swi nga ri kahle ku vulavuriwaka hi swona so a swi yisi phati emahlweni sweswi swiwani a hi ngo a hi vulavuli hi ku na yi rhandza kumbe ni yi rhandza mara hi ku lexi xi hetelelaka butpet lexi nga so mina ni landzelaka phati yo karhi hi me ni twa ku vava because ni ya ni ri na ku tshemba mara vana loko va tshamini so nga ku karhi kahle loko va hi langutisa hi nga tshama hala vo va ri le henhla ka xiteji so a va hi voni hi ri nchumu hi ku va endla xin'wana na xin'wanyana va tiva ku no hi ta pfuka mundzuku hi ya vhota hi va vhotela so mina nkarhi wun'wana ni yini laha ni tshemba ku ta endleka swo swa kahle mara a swa ha ri swona leswi i mani loka loko xanisekeni a hi vona i vaakatiko lava va nga na ku tshemba eka lava va ngo i varhangeli va tiphati kumbe varhangeli va tiko swa va hi tikisela hambi ni nga yi rhandzi phati liya mara ku na lava va sapotaka and then sayike va tikisela kambe ku tika yini loko vafambisi va kha va teka swiboho loko va vona swin'wana swi nga fambi kahle butpet a yi la ku nkarhi wun'wana hi nga yi yaka namuntlha hi yaka ka foundation yi onhaka ivi hi famba na loko fika n'wana halfway va ku no yi tlhantlheni mi yi sungula hansi ni tlhela na kuma n'wanyana a fika a cela na ya a yaka yo pfa ku tlhantlhiwa yaka yo tlhantlha yaka wa ta tiva heso i mukhukhu wa le Alexander namuntlha wa rhurha u ya hala munduku wa rhurha ni mi twi khesini tlhela ri ri vutomi na khensa ni mi twi vutomi na khensa a ni tivi ku endleke yini kambe swi tikomba hi nga twananangi la loko se hi kha hi ya ku makun'wini ntlhanu timinete ntsena a yi se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava kwala ka Munghana Lonene FM n'wana mingiseri loyi nhlekani aye botpet
mi pfukile n'wana baba hi pfukile hi ngovo laha ka MK Botpete ndopfu yi bodlomile ri dakeni ende va busy va yi koka hi risiya ro tirha ku tsemeka risiya ra kona hikwalaho ka ku loko ni langusini Botpete a ka ha ri na party vo sala vitu ntsena na vona va lava va nga kwalahi ku loko mi langutisini laha ka MK Botpete hala Limpopo ve ri secretary a suka loko secretary yena a kha a susa van'wanyana se ma swi vona ku hi ta ku yini mhaka ku tipolitiki ta tiko ti cincile mara leswi ni swi langutisaka xiswona Botpete vavhoti va MK na lava a va sukini va ya ka MK va tlhe va vuyela ka tiphati tin'wana van'wana va joyina va swi vonini ku hayi ku hava vumunduku bya phati kambe loko mi kha mi ku va tirhisa risiya va ka va nga swi voni ku lexi va nge le ku xi tirhiseni a xi le ku va vuyeriseni kumbe a xi le ku tirheni swona leswi va fanele a va lava ku xi tirha swona Botpete loko mi swi vona ku dileti hi nga na dyona la a di lavi xixintsongo ku di humesa ndzeni ka ndzopo swi nga endleka kumbe hi nga teka sweswiya swa magandaganda na tichayeni hi ta koka mara vo va ka va swi vona ku mara hayi swi leswi hi nge le ku swi tirhiseni swona la a swi hi vuyerisi swi leswi hi nge le ku hi tirhiseni swona la swi ya gcina swi hi veka nghozini na le ka ti-election leti tako loko ku ri ku mpelampela swilo leswiwani hi nge le ku swi vulavuleni la ka Afrika wa vulavula swa hanya kumbe swi tlhela swi ripitiwa kumbe nongonoko walowo tlhela wu ri mi ta va twa vanhu lava nghenaka va vulavula hi MKP va ta mi byela ku MKP hambi va hleli hambi va manimani va ta mi byela ku ri hayi a ka ha ri hava phati ntirho wa vona ntsena sweswi wu nga sala i ku yi pfariwa ku fana na khopi yi nga pfariwi ka ha ri hava phati Botpete yi pfarile khopi a mi swi tivi ku khopi yi pfarile n'wini ya ha ri kona yi le palamende phela phati loko yi nga pfalanga u fanele u va na xirho palamende swi komba ku u na miyini a ni ri swandleka yi nga ri kona palamende kambe yi ri koho kolomu switandini Botpete yi pfarile Botpete mhaka yi nga kona hi yo yaleyo i brabisto kusuka ka xigamani nemetele brabisto a ketsa swinene brabisto kusuka ka xigamani va tena tlhelo rin'wana n'wina mi angula mi ku yini 08600025 nsale timinete timbirhi ka ha ri na munhu la ku hava okay a ka ha ri na munhu timinete letimbirhi leti ta mina se ni ti sungula kwi okay ni ti sungula laha ku na munhu i nhlekani Aheba. Misale leyi minete na hafu mirini n'we Ni tla ku vula yo leya MK n'wana ba. Leya MK yi ntisa nandzika hi ku tsotswa mafurha va ku nyama hi jini. Jacob Zuma a nge pfuki a rejecte n'wana wa yena. Indlela liya ya ku yi nga nyikiwa ka ti-vote. Ku laveka vanhu va vona aze ku na ntiyiso yi nga kona ene ntiyiso yi nge pfuki yi ve kona MK a hi phati ya vanhu i phati ya wo munhu yaluwa so kambe sweswo ma swi hleka a hi giveteli kwala liya ka kwela ka vhiki ta swi vona hi mvulu swi lava hi mvulu sweswo iko mtsutukani hungu rin'wana na rin'wana leri vulavuriwaka hi mingiseri i ra yena a ri katsi hina tanihi xitichi kumbe vahaxi ka Munghana Lonene FM nongonoko lowu humerisiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula Dzuma na mina nongonoko lowu landzelaka laha a ni famba na Sunduza wa ka Minga mana siku leri nani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani Thamana hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Lilian Nhlabangwane Khensile Pheti Nhlikani mi yingisa mahungu ya awara ya mbirhi hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi nhloko ya xiyenge xa maphorisa Hawks